Urutindo rwa Kanyabuhanga ni rwatanise gombora ya Mutarane ya Kabira omuri Ruhinda South kandi ni ruzakombe kwa sente z'urukwingana miliyoni 16 okurwo mu nshaho y'amahega UPDF because tushemerire kwija abantu mwaba mwineki ebizubu nkebye so wareba ntukoresha umanye ngo naco kiryo munsi function za UPDF so it is under our mandate akabudgetinga miliyoni 16 ni mtwaro kinana ninjira UPDF yatwereza miliyoni 15 yagira turinja kugezaho urwo rutindo kuza kurukora na miliyoni 10 zigira zita muzo kuri jo tubenshita ibintu temporary ago byabe biryo region office byatwarwa mizi abo byamuntu ninzi bonka nienda kusima UPDF kureba ngo tutekatekireho yatwa sente kandi ryo neza ko ko rumo abatura barukore sortindoru bashabirwa kwasaba UPDF okora umurumogu gwaba gwatandikire okugira ngo rurakekwa abwarohanga nihanga gitu twine kizubu cha supervisor. I'm not happy shanga chairman wa district no chairman wa works kandi kintu echo indi chikora n'umuntu mbire faranga abo kuba notina kwe supervising to kubasagambira umuntu aharwe nsho ibigambo abanyamutoma tibiri kwisha kutwombeka ekiri kwisha kutwombeka no bohereza omuri twa bari kubaronda mu bwebembeza mureke tureke kubaronda mwashaya amaheru mufukura abantu muberawo mulabe ekyetago kwongerayo obajinja lirete bana nyiri mufu yakwata wakora ki awunya ate kwatira ko siki Umugandi makuru Minister y'Ubwiga bw'umwitaka n'amashanyarazi Rusi Nankabirwa atungwiza ha amashanyarazi go kuto mu factory y'amajani omuri Mpungu mu district ya Kanungu factory G ekafemi yake tane nyuma abo kubura amashanyarazi ecarugirire hebyo mu kucereba atenga tumusasude netuzimba substation yenene ekabale elina dedicated lines enegenda muko enegenda kusupply nga wano enegenda ekizibu ky'amasanyalaze wano twakikutula ebitundu 8 ku 10 Nankabirwa ahigira bebembezo ku rugo muhundano no kwebaganisamu kureka bakorera ntunguka nasanga nga biri stuck mubebuzaako abava ministry Western Nile yonna yali connected to national grid Western Nile nga President Museveni lwagendayo masanyalaze bamuteeka ku nninga yagira ngo ndikwenda kukoza twine Uganda International Mining Company a man called Ashoka had come. We had the liaison with the Minister of Energy. We had made a memorandum to have 100 people per year under social corporate responsibility. Omukoro gugukira bebemeze batari bamwe na bamwe kandi bagambira habizubu ebiri kuteganisa district ya Kanungu. They submitting mu ministry ya energy okuranga abantu bitu batunga amashanyarazi kandi gaza no byaro bitu okereza abantu bitu mu kwasi tusime kasoiti ya Kanungu kubatera mu ngaro mnonga akomro mu Government ekatongoza factory G emyaka 5 nyuma konkekija yafa bwanyuma yo kubura amashanyarazi gasha kwa Beni Muhozi na Weather Wilfred.